Yan, ay, cái tumben vợ đi. Aduh. Kak. Chi đi tumben dùng mah, sama gay. Ah, sing magae ya nih. PPKN apa adana tuh sing jenawang. Aduh, PPKM. Aduh. Apa itu artinya PPKM itu nah? Ini ada nawang PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Cang Nawang tuh, pelajaran Cang SD tuh. Ah, tuh dah. Dong tahu. Apa nih? PPKM. M, Cang M. Jani, warung-warung maunya sing tadi mau buka jam putus gen sampai jam putus gen. Saya sing nawang tuh kan pelajaran SD. Ada nawang tuh PPKM tuh nah. PPKM tuh ada nawang artinya. Oh, Cang Nawang tuh PPKM, sing PPKN no. Oh. Pelan-pelan ker mati. Mati. Aku sing tadi besuk kene. Aduh sing tor, gitu sing tinggal casane sabcang apa ya ada nih. Nawang, nawang Ci. Ah, kacang. Ah, munyin Ci ada saya kalau sadang ngerti. Apa ini? Saya ingat apa ya nang? Nawang nah. Sing ada nawang. Ini ada di nih nawang. Wah, nih yo, keluar. Ya tekan nih, ya tekan. Ya. Gur nawang ngerti PPKM nih? Nawang, Apa tuh? pembatasan pacaran, kencan, dan memitro. Oh, gitu. Lucu Tapi ya. sengketo nah jadi di Google lalin. Apa tuh? Arti ini PPKM. Kalian. Nah, halih, Bang. PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh, gitu aslinya. Aduh, berarti ini pasang kain kau dene ngordo nih. Kok gitu maklon tas sing ilang-ilang virusnya apa kerpesu dadene? Yang sing ilang pesu nyaman ben duo. Betul. PPKN ajak PMP.